Biya kamal ka Nuer online TV channel and mandoni shankos nyamre anong wai ni gwasame to kon keler to kon keling and wale e shankara ka pai welkel ron kina dangra udi jandangra udi dich ban ler kon to kan wale ban keling kel kan kono nyami jiram jidit gorono jin bi Nuer online TV channel bi support committee keler mi bre gwasame to chamala shibeke ji ka gwasa dan en pai larich bantin kon lat ko gwasa ban keling kel ketin kon tuɔɔk re which ka South Sudan bikon kelinkel ka do brande kon kelingeja Kenya am gor jeno bana ruac ka kuäär akobo bana kulo katin ko ken re doran ka akobo ci kon me dana ci tuɔɔk tin chan jangach anwo ci kor ci tuɔɔk ne ci kon be cholo kor bat bana cholo no riben keling ki gwad mi mo charan cha janak tin ado bana nak narin ke jere which winimi atai channeling anwo Sharan na mi nakaje ko dong sharan chena ki chol na jaran ngai kon siam chena mo siang be but chan report me kon kel bana ko won yam report dong ma be nyora yakel kuäär ka va kobo te ka jom chalat gwasme gor de kon dial te ka LinkedIn kuäär dan en la commissioner men ka va kobo te ka jom chalat gwasme ta dan dong chere alaka jeno de akobo dara te kamal jen gor mono banyo ayekel ko de konti ka lianga de konti ka chobluach no ko na akobo te kuäär dane cha kwante no kuäär mo gwalong jen la diere ka ting nenten content re wishni winimi ko smite mi rode la china nyi ke te mi to ngala mala shubniam so de gor no beje nyo ayekel ndune wudunen kono me jen chale kwet makwach jaram danen la commissioner jen la commissioner dunga akobo en commissioner dunga akobo ki akobo county commissioner James Queen Makwach jen chala do chamal chejeto ka shanga dokka jok alo lada mal re wichin birimi do bada lada mal ke je shirmen linkon mo gwasme jen che goro de nawo ko wonyam de nawo ko miliu na shoyin shushka na jen che gor jen ma gore jeno ruac ke jiwich ruac ke ne dial konten wana mo ko de mal dar nyok mulu jokore wich no so jome jen gor mono banyo ayekel please gor no jin bije nyok bokadi ko ken in Akobo County la jongle state che James Queen Makwach che wono no ba mal be nyok mo ngaja jen cha ruac no kana re duar shwal ke deng jok payam che won gwado mo ka deng jok payam che ora kanare which ko goro jeno de mandar ben ka akobo che local community se ga jogono pala ne ka rodun kam no kun jeni shenga ka mat no en ta dan chana che ga chol ka je wa che ne ri kon la kwar wini maintain content ke man kam ken ken kwar ngani ke netin kon tila kwar jidwel kot ne dial continent tenere which ni mi ka akobo wa che ga chwal gwaskel ka raje ken wo lia akungok aten martin re duaran ajen bidoran bon yam ka jama she county commissioner Queen Makwache jomo che jalaten wo teje ne dial ten content tenere which ni mi wo de kamal de kanano and Queen Makwache Akobo county commissioner James Queen Makwache den gwadan che na cholten na che right kenetin wan che ga jogono ne ta danan be ka ke mission da na ke goal ke mandanan jalaka je amma joje long dan jalaka mat ko de ko rekondial de kon karyaleka karwach ci kon ka de met wuch ka kor jana kor jega ko kor la no nerik no amen gor kon long gwado de ko right kam ne kon jen mi la den me ke jamane chelado ne en peace campaign me ko jan de kon chol mi chermi mal manang karar am welat re dori jen che tok dor shol ka gak dong payam wa bo ka kantini ke ka payam dial re wi ka kanti dunga kobo ko che goro te ka kur medela to kamni na chelado no chewre wich ko bede dial kon dong tin choy kana re wichin winami bakari aleka ko shi kurche butuwa buna buga ta mal kam niken shi Queen Makwache jomo che jelat ke che jeto
kata dan chelar ke je gwas me jene na me unity me ki peace initiative me lat ke je ko bi benak tuk dori no ko ngai kono tuk dweli Nuer na karo dire wichin win mi ka kobo ko binetin wan kinetin kontin la jiwich ta dan chinate ke tare ke je chinaro jel ka jen ba chana che ga joj lo chang la wi jeli dong ba ju nang mi chu wi gwa de witin che kula do mission me gor jeno de je kapchong de kon dial nyoko milet kono gwa ko do brande malande ro nyam ge jen shen gor no bi akobo baloire kur ke baloire tare a chit ka runte konte shiwe jen che right ka community leader ano che ga jogo no ban let kel jen bo che rajeno ne dialen konte nakana lora ba rami mo michiran cheri ben killing cheje lakke cherare den cheje luch ke cheje na kala michulun je ko te ko mi to gwa de dan wa jene kan dial ba ka kep ki rami chim je che lat ba je kep ko ba je bin luk ko ajen dob nan ban mal ban je no je jen metal tong ban realika ci ko rami chim je ko no be kep be mal bu kul benedi mi mo erien mo gwalong ka commissioner kuin ma kwach en go gwa de ne dial de ram mo michi dor che la de je dil kep sometime rawtin bana ngach ala dor jede karaw te dor la di ngaji ke dor dana la di kuji no and riven killing by the way la rana ngaje che la de kuje ngaje no ngaka men nakane je kira men nakane je ngaji chere mala lat ke murleni the no dong bunur benang rudi de focus boko de rin gang murle ko murle jan kan kon nakano rilong a ci kun ma kwa che ko la do ne arami mo mi ci der chelat ba je del kap ko ngot no jen be justice be je face ka baja kam authorities ke jukume ko baja tiketin kontin jalat na me changna men kuin ma kwai gur jeno de malder ben re wi ka kobo ka jen konin ten pai we je togo no shara nagre wi ka kobo ka chankan wan jen toga mat ke mala me ka changa doka jok ke Wednesday ka chankan wan ka bagde chwaran chwaje na ka kobo market ni re wich chwaran chwajanak Nuer chwajanak kejen the same riven killing ci local authorities wa ci ko tin gor ken ram mo man chiranak ko gor jeno jen ba baje kep ko ngot antama na tin ko gor jeno ken ram dan cha ranin cha nak cha gor ken bu ko kor bi ken kap ko ngai kon retaliation la tete la nare nak en go dong mi cha ranu nya nak bi ajien bi aran ram mo ram chiranak bi ajogor cha kulu guje no neme ko riben killing ramdan sira nak point je ramdan ba gorije no ci queen ma kwache jo mo che jelat wa ka jo mo chala da officially kini de content la kware witin ginimi ci kala do ne jene ken na me jen the first and wo benar de nak ke bara nak rewi ka kobo kan ne dor che tok ne ke ron kin dangro jen dangro ngwan ko le la pai wero jen tera mi sham nak rewi witin ginimi miodo akobo no chete kamal bene ka jen pai wala mane re kolo to pan ka je ka jen benat ka pai wel keleme jen gwadan ku re kolo to tin miodo kan pe diality wa mal cheben telam la re mi chim to teram cham ne re rek barai now chi re ko mo che nyok mu to ko nyok jen mi montame en commissioner queen makwach jogo ne dialanten wana mon wo chana mal chana jen no kondial ramme chira ne ko a gor ka je anu ka je ka baje del kap jo mo che jalat de konte ka lian commissioner mo bana we ka dor shal ke e warab state bana madale rawdo de wichi mi bana jelin kel ke jeler mane dor shal ke warab state dor jani warab state jenti ke unity state okay warab state ken awachi chicken ma chicken ga to ka mikap ken ka janken ngai kone ko take order mi atubne kir commercial ke state of emergency re which ka South Sudan en tema je jojo gwan wonene chi ne konti la deni SSPD abro wujin woni mi ka kor ka mi chicken na tani ti shop ka jen ngwani badak chicken gatup ka janken ci ga janken jogo no ci ne kam tani jen ngwani badak kan wan dialen content ka match ko biken meken biken ga surrender ki biken gatup ta chala da kenen wonene ci tame da ne shangun ninte ko nde cha kam ko cha kam nin dangro ko biken biken ga surrender watame ci ta ko mo cha to ki cha expert munyono di
kene entem tine ko di kwa gorjeno ba medial ba ka kep kene ko la ngani rami mo wa jeng mach no karam mo we jowlok no kap ko maide ka taran kan lat keje kan ram mo ba je dil kep kume kam waji kep kume lat ken no chaji bi pel lora bang ba ji kep ka ba ji dwek ka do badan dong di ji dwek je kume cha jo mo cha jalat ngai kone ka warab state dor dan la dor kirmi yadit ke gwadan tetin ngai konti diala kon lat ko rin gwasame ba meb da be nyoga ye kel ko bianen gwadan tetin name jen mep dung warab state alam minen yena mom der moni tieka ka witin ko ken chana kuwe an warab state jen gwada danan te dor kim yadi tetin kene de konen sha kam tane te jen ngwane de badaga no biken ga saranda especially de kontin langwene ramadan la ler la kalat wun mishal ke minister mamir bat jen charwach ke ne di alanu antama ko chitane jen ngwane badak ci ka tok wacha kume SSPDF de ni SSPDF wacha galo nyire wich no ka ti kene di al kona tika metre weydɛ win min wo de kan corporate ke de go ring ke de konti la ngweni kane de konti la de ni SSPDF ko ngwana ko le jogo no chwaje gor no biya tika resistant ke biya ne de kon la de ni biya ka tag jok ko mu yen ka tag jok bu korba tok re wi ko waraban win min cha disarmament campaign chiname chaje lat ka ta dan cha state of emergency chaje declare ga je ni ga jen pai bakale dan ke jun akin mi yadit ano gorge jeno de kurkam jane karodi ndaro da kapchon kwa de dana sha ne ri chop jen bakel chaga nak intercommunal violence me dana shitwo kaka chi mane kim yadi kene de kone na karodin a cha kula do ne antem che jojo gwanu ne di alti chala do ba meken ba ka ba ken chi kana to kana mo raina kwa kuje no mi ngani chi kan meken chi kan ga to ke ngo da tika resistant ko wa SSPDF ke le chaje lu nyirei wich ngai kon dial mi chicken men go mu we no ba jien poinde an mi china me bo wona ka mayom ngai kon dial me dana lawo da dana chatu kir no ken SSPDF ba ga lu nyirei wich ka warab mi chika me ko warab ba me ba nyom wa ka mayom ngai kon ti ga tetin na mo e order mi chatu ne kir mi china me ngode tetin ke ko ro continue cha jo mo cha jala no cha kamen cha etuk but the next de la mayom ka jodan chalat ke jemo ka meju kana kap ko warab state longo do kon ka were ring ni chi wono kore mala cha jo mi me cha jalat enona chana we ka ler de den gwas me madera andere jeling kana meni sad news kana de kon interview ke juba no kula la netin kon tin shingre ke juba ne la jen brana ka bang we yog we kamrar gwada me te ke jom shalat ne tin kontin chiran jen chaba chala do te ke wun misibat rewi ke juba jen che jen che o gur ke yo ka bang wa jen cha jo ke bne de kwai ke cha je wo page ai ko ram cha page no chala do jen cha jo page cha jen angwad mi cha ngach jen report ban la do gwas mene ka jom chalat gwas me rewi ke juba chala do ne te ke wut mi sha ke wuda mo jen shwale kemis Samuel Justin jen wacha bat nika Thursday la chankong wan jen bat ga chankong wan wajen che jen shawaka bang ngai kone le juba rana jen sheng ken chere gwa dan ti tende jen de ro jen doru de ro gwa dan ti yote tende yo de ga kamrar ngai constitution juba chi wuda me che jen shwale kemis Samuel Justin re wiki juba ka jen chankong wan mo chawaka bank chalka Kenya Commercial Bank chalka KCB mishewe yo ka joma chalat daman mo chala do nene daman chale Thomas Justin ka daman chalka Kamis chala do nene daman ja jien ko runwang we ka bang we yo we ka kamrar mi jien no chawurit ka dor nyiman chawo chi ko je kana neraba from there chu nyako jien we ka Kenya Commercial Bank la KCB no chwa awajen first time bajanen kajen the last time bane yala the last time bajanen shemane wana gajen gwasa mo michina mishawe je choka bank ka kore ka taro ka shangdar wachi duor cho joje no chi wudi shalka me kamis cha text message cha joja text message mo roje ko chine kamis chine ka kamis chine nang ka unknown location ke gwan mishanga and when mo text me cha tumje chu kan talpon ju kan chu gak
ajan do badana kwala ngai ge je man de no wude me chaje kenaft ke chaje abdak netin malachur ke ne dong gor ka yo kene ti wa kan ga nyoko mi yot kan yuru kon gor ken chi man gar kan jog bat che jojo gwan oran chaje nang ka chaje chot gwad mi shanga je ken cha text message mo chi kan yu kan kon la chi man ni kemis ka juba chi ge jen chi kan ka police station tin dera wi ki juba chi ka dar chal ke melekia chi ka konyo police station ko de ko mo ke warga chi kan report wa kan bo chi kan masidi ni kan nyok mutop kan ka ne kontin la court ki ne ko la lugla jalat ke ti kan go de yene mo ke warga mde ne nan ka MTN company ko de gwada dan e jakke text message mutin de jo treski de jo gor den ka kore de gwada nan chaje nan tin de jo kulan hach chaje mo chaje la de kan no lat ken o kamisi cha ka baram mo shi kwen ka te ka gat jen cha badre wich ka juba jen nan chi tuwo no mo ngode menta meta report mi anon kwida right now jin mi ti ka juba gor jen ran bro de tit ko ngai kon ran jin mi jele karwa de te mi la tuwo mi jele karwa de goro be jal ka gan mo re ki ga masni ko kos mi jete moto ba ngaje no do tuwo ge di ram me jele karwa de of course e wun nyam chi mi kon lingani wudi kotaria da tok kene bari sire gwade dane chane kon cha maktin dume konde kon yula la na kana ran dong cha de la ro ibna le yat ko rai na ko gwada ante tene kemis ajeno men yene dial ko ken de ran de ro da tide in case te mi ci tok den a chaje de jek ada gwa de ran de ro tire wi ko juba te ke chur kana mai na tinang ke kwang nen tungwan to ne me der gwa no de yene ling ke de yene kap ko dun kel ano gwa bna big tik den be ken go ko do bdan de go nyam go je den break ba to gurun den tala gwa ba jekten en ran de shiman der ka jugo no wa gwa ke der jal kana nakel jara ro biya ko en karo wara den ka chi jel kana nakel gor jeno special mon jin ka bang la gor der jal kana nakel mi yo ka bang by the way ken chula kana te ka bang bu te ka motorcycle ken ke bu te ka ba je ni ken ke bu te torbele ken and then ba ji kule lura o de ken gwa dana birar ba ji met mi chaji met den ba ji kebe ken ba belechi dong nang wi gwa dana wi den from there ba yu nang gwa den nyok chur la kana tere torbe dong bu ka nero ka dong kan te ka terbila then ba ko lechi dong kan it jale kan but they are not, these are criminal. So gorja der and der odar yale ka mijala so na mandera lela warning ka ye ko de yaru yale ka dong jarare ku juba is not safe for you ka ta dan len ngaru din kije jo me der we ka ye mana dien gwasmen dong de kon de la reminder de kon ngaje gwanu wone na ka jom chalat no mi jiram dong ti ke business re wi ki juba ki ti ka doru mititen chet ka taran shari po chano ngaje company mensual ke jetco electricity tariff reduction take effect ka joran chalat ke jam ne diala content re wi ki juba jo ken wo cha yut la karabla yor ke pinga ke cha ko nguk so mi jiram tere wi tin winimi and then kan no jeno dong ba bi karab bi ja yor pinga ping mutot wa dere we medan kirim yadi de wacho odor to kam jetco company ano yodde karab yodde pin right now waji kan to pan ka changa kel ka pay wel kel ronkin dan yendang re dich ano chicken tay dan e chalat ke jeno ba yo ba yot pin je ya yot pin duno branu ga tet ko bi contract mu jidid bi ko nyaw tayne jen jodan chalat mo still ngoda kan ngaje no mi dong mi be wulet wala chedi ka taran te je bat chicken report no mo gor jeno de indi al yente ka lengtin jen jodan gore de nywa ye kel please mi jiram jidid gwasme nyak channel kanere ko kien ko de kan te kan ngech katin kon lat ko rodien ko ju jam perwe jeno jin bi subscribe ka Nuer online tv channel ko mtem shi brej be chamala shibakaji an ban nyaw je ko koler kan me biata gamal